Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kala air jong election MDC siya yeng dorbar tauan ke Khasi Hills Autonomous District Council, kala sedang ban syongshit dak jingwan tep kerteng ki arngut ki kertong, kabala sedang nadu ke singi sajan artarik rempang arjar khat kendai hakmat u returning officer ha office jong deputy commissioner ke East Khasi Hills District. Hagani ke sengi benengkong jong ke sengi tep kerteng ki balawan tep kerteng ban yakun yagani ke election ki long uba latip langkar kongor uba lapan kre ban aireng kumu kertong shimet na ganong temai constituency bat uba Fenton Joseph Lagadong uba lapan kre ban aireng kumu kertong ke seng congress na Laim Kra Malki constituency. Uba latip langkar kongor haba kren syakilat patai kubor hadien baladep tep kerteng ula ong ba shispa na shispa udang don ke jingshani ya hakipat ba bakindang penjob biang yau kumu MDC hakane ka kenti hadien bula syakri kumu nong mikmat jongga nong temai constituency la khatsan snem kenti. I Shri Latif Langkar Kongor have been nominated as the candidate to fill a seat in 16 of my district council constituency. Do swear in the name of God, affirms that I have bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Conference nga kalamba ngi iba kay ka performance nga boga council. Naru mo job ningkong ketemu di kong maar malai. Nga performance kay iba pai ba jeti. Hamon ngi department. Dengan ibu ke jingwan juga kan tap kerten belasing ngarut ke conference ba upaya ba orang sini haru ini si ba orang community ba dengan ketemu sauru in performance kumjuhi ya ke ba nginaru khasi ke ba ngajob aja sau haru kan ini ke department ngo bat council ke ba perform upaya ba orang sini haru orang taru de ke jingwan file juga untuk si nga community ba ki pa ba dalam conference ya ba kaya dengan job yang ni perform sih ya kaya ibu. Pajak orang sih dengan kaya 16 ke bayan ke constitution, kaya ingin happen tapi subject ke 16 kata ya kalau. Pi abang apa ya ki free symbol, mo ngai iba kita ni symbol ru kiba poka free symbol mo kita ni symbol. Tapi iba ni mau naik hamlam ham koridor ni tem kuasa juga. Dengan community tu mau naik beri jangan beri jumpa baik. Wangi show ke committee, ke committee ke core committee ke organisasi committee ke ubah. Toi ya habang yang independence ni yo hiu symbol free symbol we don't to molona. Dengan symbol ni molai ru long ba molai ni say ya kai bo pai ba wai. Ngam long hi molai juga. Okey, fi ini mau dengar threat ya fi nak kalian jong ketemu jong kongres apa kena Kamdan threat. Hangai ke symbol kamdan threat. Nuaka conference ke sutu ba baru hi hak MDC kipai ba kidang jit kata kadi ke conference ra kamnan threat era ngai ba kamnan threat 100% kamnan threat ha jing so jong ana maru pai ba orang ban hi conference ra ha do kadi tem ko antaru ha ka first term second term third term ni ba karan hi ka leadership ngapa ja ka term ka basa mata bi lacks of leadership la sutu ba ke hi ka ek ba ja khnam ta kiran fraction hapring jo prali ra saki dengan bangsi mengharap jin oleh komedi independence. Tem dan option sungai ada kembali. Iba insyaAllah kalau dan hiklah bayang ini beli. Iba kan fraction. Tak ada dan option sungai ada kembali tengah hapan mereka komedi independent candidates. Kaya kau pilih ada job. Kaya kau pengen ada job hingga perform sih ya kaya duty keba upaya ba objek dengan kat kumula bayang nak seksil dengan pendap hi kata. According to the subject of this concept. Hi bukan kijing tu lah. Lalu pengi ada sekosel hi haru bentahi ngai hi habun ki juna kalong ba habeli bat department hantai mo kabeli bat ka subject jong yang dai habeli ka khnu siap very important kana habang ila pang khre ka land bill ndai haru ki ni gisngi ka bakalan lo jong hiru mata kadang long senja te ka land bill ngila pang khre do ngala ba ka land department tu habang i fa asya ka government haru bentar ka para approve government on para sense ya ka subject ka approve la ai ya kan tu konsep. Terkadang ibat hakani ke term ke pasal. Ingin perulong lu di kita baru. Mah, lalu ke subjek jong ke land, ke trade, ke ilaka department, ke ibu dan bon ke jiduna.
Tengah community ru ba upai ba unjit hi kinong ilam ke balon mensip. Unjit upai ba balon mensip nam takri kita ni ban kat kumla bain da ka constitution. Ban penne pensa ka culture ni ya ka hak ni upai ba unjit kita ki balon ngidong kam ka teamwork. Ngasutho ba later ma ya ngan sumla ban porlang rei ke ba ngabat nado ki department hang tai ngala performs de mlahi banong rei ngabat di street department ngabat ki lakar department ngabat di land bon ki subject ngabat ngala performs ki ya ka duty juga dengan community ba kaniru ngidon ka team ka baklan ngiwa ka team baklan boron musim ban kit ban ba anam ya ka bangi ka 60 lapung ko bori ngiwa hi ka team ko biang bagi nyoru ke ka thong bangi angro upai ba je dingi ban performance ki duty ban sinaan ban pengklan ki an dei ngidong kami ta ka team de marwai hi player kham sitom la da ki player be lang ka kham jinjar ri la khai de gan nida thang sei de ngidong kami ka team ka ba khai bat ngin yo ru ka team ka ba su thu jumut ba ke ka ba pa ba wang no dingi un je dingi yang tai ban performance ka duty ri ban sinaan ban pengklan ki an juni kumla pun ko bo ta ka 16 kata re ko ke ai ka bagi phasha ka state government ye ki bill jongi dei la susah pending ba yang tai ye kan ya ka di rules ka amendment ye ka trade department ya amendment ye ka amendment jongi ka bu ka sakut ha ka state government te ka pelong inga bunyi contest ka meliru bangin dei atong kadang ba for development purpose ka ka secondary nang par khat ki bill jongi bidang sakut dang dai ka po di state department ni dong kam asen ka dong kam kirki kita ko fi ka land bill ka trade department man streamline ka bang akren mentuski wadi ka benefit act ru nai dari man transfer no asha this council man relate with the trade department ni pa ni kata ramai nei tingi dong kam lu nong ikhan ban su tho ka subject ka jongi this council na ta ra pelongi nga bani ya ka male rei tumle rei kata ngam su ye la pa ba pa jit hi ba long male udang nong kam yang rai ngam su ke mule rei kata vote na em vote mule rei bele ngasim kata ngi ba setang ka assembly ke ban ano subject ji yang tai if ke ka ba nga angut ke le se ni dong kam hi ke jing trelang ro government sibuk dang ajo ngadong kam hi ban trelang ba government kharang ba ki bill jungi ki dum sakut maka ek subject juga provision juga 16 kata ko ye ka town committee nga ba halu mentah halu wala permission nadu mengisyo ha round table meeting but ke cabinet was secretariat ngila discuss bon kini issues mo nomor 4 ba usu tu ye ka buna permission bola a comprehensive ke dong kam na buna ha ka ring light ha ka tanum mo ilari problem yu pa wat ka beli permission ro ka ya ha mar ka fees ka kam he de ni hadin ni show ye round table meeting ka invite ka government de la ekram sarkar ka ong ban hana vonai okay to ni la da pungkhe na ru ti kisi ki la dep ya ka building permission building bylaws ni la da pungkhe kam nei e ka bolong similar but ka state government ka bot jong ka bunan rai ni la free ma ta ko ba kan ti kisi fair mar mi da ha po ka shil area na mar ngi dei ha po ka urban area ni ha po ka shil area ni hap su tho e ka capacity jong upai ba kat no te kata ngi la ya frame kata ngi along ready even the department ngi la invite ya ka Meklia architect forum ru ngi la invite ki ban ya dan matalang ban frame ngi ga beling mai lo kata ri wai habangi frame ngi so government ban hada bai nai kam de ka ju anai iki fees gini kita ka national anta ka ya bu hi ya ke department ka bakhlai basu tho namar ngi hab kita rais commercial area commercial residence but residential area pat ki bentar bangi su tho no wing ta rais fees kata ri wai pat kata kamdan perlu ka government kan hanawa de si term one in system line bhai Uba Fantin Joseph Lagadong, Ubalongru Ukurim Jonga MLA Jonga East Shillong constituency ka Dr. Mazel Amperin Lingdo, Hakjinge Kren bat kilat patai kubor, hadin bala dep tep kerteng, ula ong baka thong ka ubu hakmat, kalong ban pai kmat, shagi nongrep jong kishnong kibadon, shagathain maudiang diang, kibadang hap hapo ka laim kra Malki constituency. Yeah, that's nice. Nice one.
Hi, how it is you? Okay, good morning, sir. Hi. I, Shri Kantin Joseph Lakadong, have been nominated as a candidate to fill a seat in the Khasi Hills Autonomous District Council constituency. Do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Wish you. Alang tong bat lang tak bot lang do. Kwa ban kit bok kerbang iki no kasan jungi jutai sitom nam ta jungi ani election baru nak lengka snong ki thau ki bahab ka area jungi 17 malki laim kra constituency ilai tri sitom ba ani election te nan mong ba min job ning rem dai si ka sabatai ka tarik ma chi ka sabatai ka result te habaya dei ba kani anu kwa comment e ngan tapoi district council la syai hadin habut nang lapoi chak thong akular wei pakoi ka bil ngan puli ba ngan puli sani ba bangan yo suthu ba ngam ba benta ngam pa yo puli wei wei bil bat ngam dei hiban komen kurmat kai ka bangamat puli janai kai ru lei kan manifesto bangap plim tasi bangap plan tasi kalong ka bis ya ka experience jonga ka jingya denti jonga hakini ki nyow benai bang campaign baru fat ki badai hang ni ka dei jing jing shon jing ki pai ba jungi ki badai hak kan 17 malki laim kha constituency ki jing baru fat ki don hakani manifesto athai pinda poi si pai ba baru fat pinda puli pin salap hi bat kini baru fat ngam dei bang suong bang so pateng nei ka jing ya denti jonga baru fat ngalap kini ki jing shon jaki panakular mangan tembai ikini tadi ndai mentaru mila syaru ndai hawi kasi kan nyuak pendai iwe pe iwe ngamla ban ong ba ngan le lut ngan la lut ndai ini trai syutam pan la ikini tang kini ngaket bok ruang pisa baro iklong ko shan jungi pakai nang trai syutam su ini kendiat ko bangsa nam taka si thabut mai kirben in poi hi sakathong kumbolong menta hakani constituency juga kababun kinong malki lai mukra kimtip kibun kinong gendong ki bahap pakani konstituensi jonga ni sesor okey ngi biang lai bun ki dingle asor ngi don kam hi lai senong gendong ngai ki ding nyon ban ni kinong rot doi gamin indale dik mala jong ni kin sesuthu ki jing sem jinge jongki namu bersedang man pej pikir suai ki ka forum jengki cooperative jongki nang ba kirim sa nyon ban than lai abede development wala soru ngidang edon pun kibenta kiban hable antara development andai ladangi train rengkat pat bagi nong mismat jungi KMLA KMDC kenya train rengkat thai pun ki jing nong de sikit pajba kum ki kam ki kam surok footpath ki boarding ilap babun ki ut ki nam sudah kacwa pai dan akan ben ba kira job akan election kenya train rengkat kum boong ba kadi khapsor anong song dai hanong song ruk labun ki dong rep ka isirwat sauli ka dingyong ka mau kasiang ka mau diang ka mau long ka sai sit ka lum se ka lum nik sai ki tu kisnong ki ba bun ba ki dong rep ngai i ka jing ya lenti jonga ba ki bun ngai wat hanong song ruk ka ba dei khap sor jongi dai hang tu dang bun ki dong rep kini di kisnong ki pedang dipen haka dap kalian